Zdravo i dobrodošli u novi Tool Talk. Moje ime je Filip. Danas ćemo da pogledamo klešta za navrtke za zakivanje. Pre nego što ti pokažem kako funkcioniše, slobodno ostavi jedan like i pretplati se na ovaj kanal. Tako nećeš propustiti ni jedan video. Set se sastoji od 151 različitog dela, uključuje klešta za nit navrtke i nit navrtke u 5 različitih veličina. Za postavljanje trna za nit navrtke povuci kliznu čauru unazad i uvrni trn u smeru kazaljke na satu. Nakon toga dotegni zateznim ključem. Za postavljanje zakivne matice otvoriš klešta, ušrafiš zakivnu maticu odozgo, ubaciš je u rupu i onda klešta ponovo stisneš uz dosta osjećaja. Pomoću regulatora možeš da oslobodiš klješta za nitne i ponovo ih izvučeš iz slepe navrtke. Kad su zakivne matice pričvršćene, možeš u njih uvrnuti svoj vijak. Klešta za nitne navrtke se prvenstveno koristi u automobilskoj industriji i u metalogradnji, odnosno tamo gde se nešto želi pričvrstiti na lim ili gde ne postoji mogućnost da se nareže navoj. Na kojem projektu koristiš klješta za zakivne matice? Napiši to u komentare i samo kreni. Možeš to!